Abusuafo me obi bia akwaba. Eye video ye da ho a mo hwe yi. Ensem gu mu pa. Na enikan mom ye nchia ye mpanifo a wo matwa aha ahia. Eye Nana Akufuado be man munyamfo opimso pia nana meto so anama sorry. Eye odehye konkono. Wona wo munim ye no, omunim ye. Nana ensema me ba bekan sentro bi wo ma o hwemi na me de osie ebeye oyo be ma Ghana fo ahunu kura bi e wo ho na eri no kura ene bedadi abusia me mamuni na makwa ba oba she video ni mame on video na da ho no na prempe de aboa homa ene odi akata ne ho ene wo sebi tafache odi nkwase asem e wo social media she video na da ho no video we na da ho no enra me wo ho ena abrantie bi frɛ me na me gidi se eyo Ohini David ene frɛ me nipa ne frɛ me no wo kyerɛ me se abrantie bi no wo stu wo Germany no ono no si wo ko ama Ghana man na sebi tafache oba wo si wo ye krofo oba wo se wadi natam eye konfa agradaa ene o support no na se wo se wo ka no ho a abrante na pempe na obeda wo se wo ka no ho a abrante na pempe obeda na me se na me pacho na wo ka sei wo se ehu hia o ka chem se ehu hia na me nko hwe date abrante ni bedi Otumfuor atem na pempe o che me se mai ni kire me se me nkonko hwe se date we me pacho me ma me bebe date no mo hwa de abrante ne frɛ me no ene o ka che me se me nkonko hwe April 28 2021 wasi me nkonko hwe April 28 2021 na prempe abedi Otumfuor atem nana asema me ken wo ya me dance ni me di video no ebe kire mo ne me di video no ebe kire mo ne hwe tan na prempa me mpena na prempa asem no until say wa babo ntan be pa Otumfuor achew abrante na se kuntu ase di nyoma boni bi agradaa na oda ho no eye audio me bebo akire mo me bebo agradaa na prempa enu asem e di akire mo na abrante ne kire me no wose me konko hwe April 2021 on 28 na pepe babontin be di Otumfuor atem ese ne kwasea ede ni picture ede to ho e kire ni din ansana na pepe ebe bo no omu pa tie ni ye pa mo hwa de bi mimi tusia na kire sie o wade na da ho no sema wade na da ho no me pese me kire made Nana pempe so promani ye o support agradaa che nana pempe be di Otumfuor atem na ensem ewomu no okura ebeje wunsem but me de beba kire mo me enko we so me ba ebusia nana pempe se okwo ama Ghana man na mo hwa de bi o yi na da no video na da mo me entie wunsem ye ba ye betwa so na pempe di aboa woma na akata no ho ene odi nkwasasem montagi amankra do se sebi tafache onfa ne nyansa entu agradaafo na muntie ensem ewom esanse ebibifuo yesuro nuoma bintino obia kwhye eye da motobim ana so kwhye kukuo bim na okofa toys ekuyaba ekosumwo na wade e friends powder gugugu so a wase wanya bosom he say ya obia kwhye baabia no de powder gugugu so odi bia bobo nanim odi bia bobo nanim ofi se akoma fa no ana se ne bosom na ba abusuya ni nyina eya tro agradaa se ene wasachira
enti no opese wo twagya eto eye ne kuaba anase ne twice abusua saa twice na ewa agradaa dem wo no abusua enya abosomo eye kuaba tumi bia no na ewom se ya na no aye enti se ne agradaa se wasachira waye born again enti wokwa akofa sofo nhwehwe animu bi ama na akwa kotwagya e de ato saa twice na egu ne dem wo na abusua ni nyina eya asa tumi bia no a ewom na tumi kura no tumi eye de ben tumi yen hye tumi yen utimi ntwa eja entu tumi mu sa wo hye tumi ite no kura na wo se edidi wa adwum ekọ otirim se na maami aden akan drama ana se concert party bi no wakọ akọ no ho ana tumi wo be da hye tumi eti we nyina eye se bi nada eti wo hye na ebe ya wa adwen se se de agradaa ahna bosom eti no se de sika gare no wonye ni biem abusua odi bodua na to kwa akofa bible the same document adwene sibia mere bi etwamu oka kire kwa kumenu se sikaduro ene adwene no sese no wo se ne nooma ne napo bosem ene nooma bia oyeye no eni aba no ho ama sese no sika kura wonya kura wontimi ndi oni ahoto efise ba bi obefa bia no matwefo atwa no ho ahia enti oni ahoto eni yese sa abre ya wo se wasakire yidie wafa bible yidie obetimi edi ni sika no ewa hoto kwan so abra matwefo entwa no nhia edi mibusau agradaa sese wo se wasakira wafa bible yi saa matwefo ya na edi wachi ya no omobo ho ban omodu bewura asore dem mo bi na wo preach no mo gireja wo chenchen ana abusua ni nyina eyaza mema na enyo nwanwa se eye ya wada agradaa se wo kwa akotwaja edi ato eye ne twice na ewo ne dem wo no twice na no monum champagne no mema na enyo nwanwa na we nyina ye ton powder wa ha we ye ton wo se menya bosomfu ba ye se menya bosom ha ma show matade ni bi menya powder mikuta mekura akase menya chiame but body asomya making trotu baby se emre bi beba agradaa be hye ase ahyehye nkom emre bi eba beba agradaa be hye ase atonton anointing oil emre bi eba beba agradaa wo kone naso a yese wutwe ska etina the same thing the value is the same eteni kwan se omma no eye onwanwa eye business anka okonfo ani kunu yesofo ne kunu ni bi se dan kwama bi no eye dan a obegyan sa azano ama na ba be ka no ama o mazanko ofo kura kese eno ana ahya ase no etimi nwa wutie ma na se wo hwe me mema na enyo onwanwa se eye ya wada agradaa se wo kwa akotwaja edi ato eye ne twice na ewo ne dem wo no twice na no monum champagne no mema na enyo onwanwa na we nyina ye ton powder wa ha we ye ton wo se menya bosomfu ba ye se menya bosom ha ma show matade ni bi menya powder mikuta mekura akase menya chiame itu ba me so a ma cho se nanase be yesa amamre we be yesi no wode azan abusua ye wa konfo papa wo ho abusua sibi ye wa asofo papa wo ho no saa ne ye wa akonfo papa a omode ye nananom amamre no ayi adwuma de agradaa se wo kwa akwhye eye na bosom no bosom ye nhye no tumi wuntimi nhye tumi fatu trim tumi eye honhom wo ye dan ehye honhom enu na ment yes and me do I don't take madness I don't take so families and na ment yes tatra just what sorry and ya zesika and ya to sorry dia mankunu etu ba be gina so now dia ba be ya sorry sabe ba po e wa so dem ho now kaso nyankopɔ twadi ampo yesi na twetwe won nyankopɔ yesi na twetwe duani pagu anu anu na otwa. What I say? And the Lord himself will visit you. The Lord will pay you. Kuramfuor as a woman. See yourself. Enye nipa dodo no a ekoye no ana ye ba beka ho a. Nemum dane de nya abusia munya botre. Bia na wo ye bia na wo de akoma pa ene adwempa etekire. Nemum enye wo tan ene
Bre eni ahoye bia no enipa mpempem ebe support abusia so ma bibi abusia oye kire no ekoso no abrantie we na omo kwa akobo eye omo ho ban no na aposifo no do so kra se na eye omo ye oye kire no esewoni es abusia abrantie we betimi ebe kasetia konfo agrada ekache nansiye o ekachira mansan se konfo agrada na sole na wasesa no a waso wajai na waso okoye sofo no obedi na tem amanka do tie ni enemi bedi matem ama matnas na mahu nipa banya na pepe wotie ene topic na very interested wo film a wa ha ho okwa wa ha ho se video na men kan sempa bi nkira mo abrantie ni bedi konfo agrada atem ebe expose ni ka kire obi ase maami we na waso wasakira no eye fake na sachena wasachena the value is the same na pepe ne kan na eba ne say wo say over fight am face the country who we took atasi say any proye am I talking to someone me courtroom we no me de mla na ye adwuma emla nta hi ne courtroom we no me say wanya researcher untimi social media no abante we be di na obedi konfo agrada atem SC na bone kwase ni na ewo ho ebe ka kire ma me say the value is still the same konfo agrada omu a wonu omu nam no hweye metima ka say amankrado na yi nanim a oye ni monyamfo o support do and die na sa amankrado no me penasem edin bia bia na suniti no se mi se bitafacha na me maspare ne kakra me ya research o misuane ma na pepe odi aboa woma na ade adwale ne ho hwe sema wo ka kire konfo agrada enne you got nerves say wo support konfo agrada ye no ane say na amene me say I will deal with you boot for boot why you won say what the innocent image na akata wanim na wo betra social media na wo gun crofobia nim ase wo wia na wo change caption no wadi konfo agrada atem no no change caption no me be ka ene current support or the support to agrada muntie na mo hwe nipa ban na pempe wo sitie mo hwe nipa ban na pempe wo sitie abusia tie video no okache itina mi busa say sika gari victims a na omo ka ho asem say nipa be over be 1000 ana maame na ebu omo afa so nipa be over be 2000 ana maame no ebu omo afa so no sankofo ni nyina no na omo wo henfa mi busa me de nana prempe de se mo amunim se ya ha no ye de nokure nto baabi a nokure ne da enipa be over be 2000 na yesi maame na ebu nipa afa so ebre anu ye sika gari wa yesi eni sankofo ni nyina no na omo wo henfa omo wuwu ana ifri se susuan pa se me nana prempe meti yi na se maame na ebu mafa so se baabi a me hye me wukura na me sama be sori aba be support abusuya ye nyina enim eye enkofo a mo hye ase se enne se maame na sachira maame ne se emre bi etwa mu no na wo ye konfo emre bi etwa mu no na wo bu nipa fa so emre bi etwa mu na wo ye sika gari but enne de wa pagya ne nsa wo se wa fa Yesu se ne kra ene na agye nkwa wo se wanye sika gari bim nti wasesa akade be na efe esene sa ebusuya ewi ase no obienu a otwa obienu a wotene e wasase we so enu ti na twere konkron no ebre a oba na Yesusu se wabo adwam esanse before yesuro somati audio no obia kwhye eye da motobim ana so kwhye kukuo bim na okofa to somati audio no mo we audio no mo wu sani sitie sima wu sani sitie na pempe e ba abontini be di agrada atem ene ede na asesa ena wote wo e support to agrada enche na Ghana for ye fi asem me say social media na yetie no we change caption me timi office ya no me timi courtroom na I will prove you wrong na pempe me prove you wrong
we ni pa bonini hwe David na frɛ me say David and frɛ me some be kaya David ye video say Germany for enkrofo amoto amose mo support face the country mo na mo twam ho amo support agradaa mo ye kwasiafo David kaye but mo antena se na ada David beba abontene no nipa no ofre me no minim say David because ne kasa any punchlines no de ma me say me nkonkɔhwɛ no me kɔhwɛ no kra ne da ho wona na pempe wo pese o man ne koso you call yourself face the country who pay viewers and I don't want to face the country for and I didn't know support my men or din some phone chere Ghana for what bunny pa afaso and then you got nerves betina wa catch and crofo say confirm agradaa de oye konkuno confirm agradaa de mo support no and se nipa na sesan o sesan ye na adana wo sesan ye no o be catch Ghana for say ma me ne boa ma me ne ye kontomponi hey I will dig you esu ase gede na wudie no me mahuni nyina ba fi na me fiu ye na ye nim no kure no ye nje abrante ni ye nim pefe se abrante ne nsema wo kan etonko a oye video wi a no change caption o hwehwe video na uhu abusia enwa me tena me computer ho eye research komu ena me hu bibi say nana pempe I will deal with you say one yansen phone na wudi no social media na I will mark you boot for boot. It is what it is. Whether you feel me, you don't feel me, I don't care, bro. I don't care because it is what it is. Some of one two position na ube jimi ya chedodo. Ube timi be do Otumfuor atem. Abusuamu de muntie ensema nana pempe eka ya ansen mako the next topic. Me say ene o mix program you are mix ade. Ma change game no. Na mo me hwa ade du ha. Okay. Mo me hwa bibi wa me ba. Mo hwa bibi wa ha. No. Ana wajimi anade. No majimi say na what's esa? No be ati we din komo na for Monday. Na wase. O mi afon so sa na. Na fufu na odi na ayo sa. Ja maso da e pa bi o si da menchen am ya. Eh. Wana da won. Da be me wo sa madama me ndawo. Ko me Dabi shuwanim. Ja. Wana da won. Maso da e bi o si da menchen. Ani fufu na di na. Adi fufu. Fufu na di na. So na kwa press up. No o da won chen. O da menchen aja wa. Asem jizi beti o. Na o tia me fa no. O ti so chete wala te. Na se we de se e da yim no bae. Se mi di na se me da yim na mi di no. Nti obi nim da yeso no bi na so na. Se me da yim na mi di na. Misro fufu ni ate so. Okay, abusuafo mo me hwe bibi wa ha sei. Ye twa advert ba mo me hwe bibi wa ha. Muntie esanse ebibifuo yesuro nuoma bintino obia kwhye eye da motobim ana so kwhye kukuo bim na okofa toys ekuyaba ekosumwo na wade efrense powder gugugu so a wase wanya bosom he say yaw obia kwhye baabia no de powder gugugu so odi bia bobo nanim odi bia bobo nanim ofi se akoma fa no ana se ne bosom na ba abusuya ni nyina eya atro agradaa se ene wasachira entino opese wo twaja eto eye ne kuaba ana se ne toys abusuya sa toys na ewa agradaa dem wo no abusuya enya abosom eye kuaba tumi bia no na ewom se ya na no aye edi se ne agradaa se wasachira waye born again enti wokwa akofa sofo nhwehwe animu bi ama na akwa akotwaja edi atosa toys na egu ne dem wo na abusua ni nyina eya asa tumi bia no a ewom na tumi kura no tumi aye de ben tumi ye nhye tumi
tumi ye utimi ntwa eja ento tumi mu sa wo hye tumi ente no kura na wo se edidi wa adwum ekọ otirim se na maami adan akan drama ana se concert party bi no wakọ akoye no ho ana tumi wo be da hye tumi eti we nyina eye se bi nada eti wo hye na ebe ya wa adwen se se di agradaa ashna bosom eti no se di sika gare no wonya ni biem abusua odi bodua na to kwa akofa Bible the same document adwene sibia mere bi etwa mu oka kire kwa kumia nu se sikaduro ene adwene no sese no wo se ne nooma ne napo bosem ene nooma bia oyeye no eni aba no ho ama sese no sika kura wonya ekura wontimi ndi oni ahoto efise ba bi obefa bia no matwefo atwa no ho ahia enti oni ahoto eni yese sa abre ya wo se wasa kire yidie wafa Bible yidie obetimi edi ni sika no ewa hoto kwan so abra matwefo entwa no nhia edi mi busau agradaa sese wo se wasa kira wafa Bible yi sa matwefo ya na edi wachi ya no omobo ho ban omodu bewura asore dem mo bi na wo preach no mo gireja wo chenchen ana abusua ni nyina eyaza mema na enyo nwanwa se eye ya wada agradaa se wo kwa akotwaja edi ato eye ne toys na ewo ne dem wo no toys na no mo nom champagne no mema na enyo nwanwa na we nyina ye ton powder wa ha we ye ton wo se menya bosomfu ba ye se menya bosom ha ma show matade ni bi menya powder mikuta mekura akase menya chiame but body asomya making troto baby say emre bi beba agradaa be hye ase ahyehye nkom emre bi eba beba agradaa be hye ase atonton anointing oil emre bi eba beba agradaa wo kone naso a yese wutwe ska entina the same thing the value is the same eteni kwan se omma no eye onwanwa eye business anka okonfo ani kunu yesofo ne kunu ni bi se dan kwama bi no eye dan ya obegyan sa azano ama na ba be ka no ama o mazanko ofo kura kese eno ana ahya asero etimi nwa wutie ma na se wo hweme mema na enyo onwanwa se eye ya wada agradaa se wo kwa akotwaja edi ato eye ne toys na ewo ne dem wo no toys na no monum champagne no mema na enyo onwanwa na we nyina ye ton powder wa ha we ye ton wo se menya bosomfu ba ye se menya bosom ha ma show matade ni bi menya powder mikuta mekura akase menya chiame itu ba me so a ma cho se nanase be yesa amamre we be yesi no wode azan abusua ye wa konfo papa wo ho abusua sibi ye wa asofo papa wo ho no sa na ye wa akonfo papa a omode ye nananom amamre no ayi adwuma di agradaa se wo kwa akwhye eye na bosom no bosom ye nhye no tumi wuntimi nhye tumi fatu trim tumi eye honhom wo ye dan ehye honhom enu na ment yes and me do I don't take madness I don't take so far minutes and na ment yes just what sorry and ya zesika and ya tosori dia mankunu etu baba gina so now dia baba ya sorry sabe ba po e waso dem ho now kaso nyankopɔ twadi ampo yesi na twetwe won nyankopɔ yesi na twetwe duani paguado enu na otwa. What I say? And the Lord himself will visit you. The Lord will are you? Abusia. As a woman. See baby mama kasi micho. Nana pepe hypocrite. Nana pepe oye hypocrite. Someone to the new asem. O say ono ya de no bi di watem. O wasema no bi di watem. No share enya wo tan enya ni bre enya moye no. Eni pam pem. Nana pepe di agradaa tem. Edi the whole entire family atem. Ache nana agradaa ni suni ne ban. Eye omo ho ban no. Na ena ye no ane say ena amen. Omo ye pomani ye boys na ni ampre say the country for na ni ampre e fight ema omai no na omo ka ho asem say sikadie nti sikadie basa o de nyam o nse nyankopɔ ayu to krata nipa be over 2000
Mesina na pepe woni begu asese wan hwe ya woni begu ase wo media nim I will expose you so what's waiting Osu ejimi nsua de I will dig you very well enipa be over be we are hypocrite we are very hypocrite we are buakasa sai jimi fo we ametena media so e ma ye say wo jimi a chelo do don't go there me na woni make asa if you don't know me don't go there say baby a me hye me wu kura enya wa je say o ba na brabo sai na ma petwam kura wo we are fuan kasa we are hypocrite amankra do ne konfa gada mu tie ni ye ma me ne say emre se bi tafache ni tim atam se ne be ya mma wuni papa ya mo ne na bu ni pafa so a pepo ni pa boni ni akasa we but enne de wa pagya ne nsa on se mo hwehwe video mu Yesu se ne video na mo hwehwe on se mo wa change caption no sika gari bim into was wa change picture no akade be na efe e wa change edin no ebusuya e se mo hwehwe edin na wuta obi a hya no man kire wa wuta ana pepe na dwuma wo ye ne bi no first expose no Yesu se wa wo no ye promani ye David atem didi a wo tie ni na no na pepe wo na amani di Otumfuor atem abusia mom ye fa wedi to ye sa beba yenko ni yenko hwe ade bi wa ha mom ye hwe ade bi abusia hwe video na da ho no nana pempese oni Otumfuor atem da nana pempese oni Otumfuor atem da me pese mu hwe video no hwe ade bi wa ha mo hwe ni din na da ho no mo hwe ase ni picture ene da ho no ni picture ene da ho no abranti a wo so ye okani ba ni picture na da ho no abusia fo hwe picture ni ye asen me ye free so good all right me che onyansa wo so ye fun abranti e di Otumfuor picture ena abetena social media ena odi Otumfuor atem hwe wo di na atem be bo akyerew me ba be bo akyerew wo di Otumfuor atem na num to enye the video na nipa no ofre me no according to sources me information me David ena ma me sa hint we he David wasi ade na pempe eye na shi eye ne time ade ntia ade na otim ko supporto agradaa abusia me be kyere mo de ekọ papa David ena ma me hu sa video we me say na pepe se wan ja jimi na wan nya sa jimi na enoma bia me do be famu no wo betime di opem so atem opem so he na unim picture no so ade to no so no eye de ebo ha no wo be di Otumfuor atem sa wo se me boa me twa ade a kire me mam update abusia tie asema na pepe timi ka kire Otumfuor na wasa twie ni din na wasa ye video e de ma Otumfuor na ye wasantifo ni bi wo mu ye yimu papa ye wasantifo ni bi wo mu nkire wodo ye wasantifo ni bi wo mu ye di yawo na wonana mesime somo saa eni di esefata me de be ma opem so na mentena ho ema obi sakatifo we emedi watem emfa wo picture entoto na wona na pepe wo ye saa de we eye ma wo se wo bi di Otumfuor atem a wone wo so koka ema no na won kasa mu na wo di Otumfuor atena wo YouTube na wadi na tem na adi ni picture atade ato ho wo logo na ebo ho no abusia mi bobo video no nya abotre wo ho keka ma hu se wasum eye ohene ma hu se wasum eye ohene na wo di picture ne kura to ho picture na wo de to ho no wonim se social media obi ka Otumfuor wansem no o check ni din a wonim se be yama no na wo gu ohene nanim ase wo gu opemso anim ase adan na mote saa na pepe wo gu asantifo anim ase na saa audio we mi bobo e da kire mo na wonim se wo change caption mimi hu wo ye nim guase ni papa no me be kaw adwene ba utim se wo di Otumfuor e picture e be to ho no adwene ba utim se wo di Otumfuor e picture no wa boni din e di atam e wo video nim no Nyankopon betua wo ka so wo so ya santini a Nyankopon betua wo ka I will die for this man na mum ye tia de e be jimu sem
na wo hene kwasiampani bi 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 na abusia me be ma full video no amamatie abrantie wo ka asem na we di Otumfuor atem so ohene kwasiampani ni hey wo wie wo to pipa. Now I will make sure say I will expose you more big time. This time around I will expose you. David, and this date we edema me. Me try to any obi operation obi hwe bia onkoko hwehwe. Date na da ho no. Date na da ho no any na da ho no. I will make sure say Nana Pempe I will expose you big time. Who be do Otumfuor atem. Na me kan na munim say me hano. Munim say ahemfofo a mo ayi abrochire na mo soso sa kwasiampani we so enne me say I will prove you wrong. Me che wunyansa wo do Otumfuor picture se me na me yes a editing we a nyankopon etwa me ka se wo nso na wo yes a editing we wo na wo ye ani Otumfuor picture e de to ho se bi tafacha wan dwena hunu se openso na me di ni picture mpo e de kotale asemfo ho me problem no adentina wo di Otumfuor e picture ekotale atemdidie ho wo di ni Otumfuor e picture ekotale atemdidie a wo di ahemfofo atem na wo boni di wase a Awurade Nyankopon sa kwasia chimifo we mo so so I will expose you big time. It is what it is. This time no I will face you boot for boot. Mumi etie full video no munhwe. Kwasia John boy. Munti asema wo kan odi di Otumfuor atem. I told 1 hour ene no. Enso netimi adwiri ye wo okuragu. Abusia e ba ne sen. Esan ahemfo bi a se be se wo madwene wo fom ahemfo tipon so bi a se bi jimi mo fa ncheme da bi we de mejai aya na ye mpese be di matem na mum aya na mo niye ene musuben bi esefata atemdidie mejai atemdidie ndi amamia menua Twene Jonas ene ohini David omo somo ahemfo ni mu a na mo di matem because atwetwe twansase ema nkofo sisi dan ewo man Ghana mu no eno na ekọ sa no ma we nyina ensuo so kora na wo hene kwasiampani bi ayeto 1 hour ene no ensuo netimi adwiri ye wo okuragu abusia e ba ne sen esan ahemfo bi a se be se wo madwene wo fom ahemfo tipon kwaso bi a se bi jimi mo fa ncheme da bi we de mejai aya na ye mpese be di matem na mum aya na mo niye ene musuben bi esefata atemdidie wo de mejai atemdidie ndi amamia menua Twene Jonas ene ohini David omo somo ahemfo ni mu a na mo di matem because atwetwe twansase ema nkofo sisi dan ewo man Ghana mu no eno na ekọ sa no ma we nyina ensuo so kora na wo hene kwasiampani bi ayeto 1 hour ene no ensuo netimi adwiri ye wo okuragu abusia e ba ne sen esan ahemfo bi a se be se wo madwene wo fom ahemfo abusia me pese o hwe caption no me pese o hwe mfonyin na da ho no hwe ni pa no da ase no hwe entwereye no title no hwe title no wona na pepe wutimi bo Otumfuor din e wo video ase opemso wutimi bo opemso din e wo video ase etimi di ohina tem on say ye kan mo say Nana Pempe na no asem nim odi video odi ko sie ye e no change title no but on timi ni enfiri ho wodi Otumfuor atem e no ko ka kire sa ankrofo ni say
me di video no hwɛ me pesa mo tene o ma bi ase mo me entie bibi wa ha mo me entie bibi wa ha sei mo me entie bibi wa ha good video na da ho no mo entie bibi wa ha sei audio na mo ba betie no me sada na me de ma for process so na mo tie enseme wo audio ni mu ye mo di ka tie first one no mo hu enema bi a ye boba na pepe di ka di Otumfuor atem ansa na okobo David pa ene ye kan so o trust one Twini Jonas bekasa but we nya Twini Jonas ene na nya agro etina mo hwe video ni mu a o kan say saa enfofo no me di mbama Twini Jonas ene Ohini David o free one a o ye video ni wie no within 2 days eno ko cha Ohini David o ma Ohini David di Otumfuor atem hard one na mo tie ensema o kan me pesa mo ti no ma bi ase tie hwe video ya Saturday ya mene Ohini David ko chaye no Frank ko ambe ko si na bitwafa mo nipa 25,000 something a show to get 25,000 views on one video on YouTube binya sha nya seketwa wo nipa 335 ana like I commented 783 ana it's me I like it hey akwani dia amafo ni age no pa hey tino nya asem keto ise de nipa ni abre we say video we make us say ma mboke bia wo because Frank to petrol in and out na ana he mesada kwa yejuma na me aduma Saturday mesako momi ko be kusi momi a na esa fa ho da ide penia bre pa ori sika menya wo sa video yonko aho no me te petrol 50 euro kra film kra na me moka sa video yonko a 25,000 views no and what's can kwa betime akroke be almost be 500 to be 600 euros sa video yonko because be e kono 3 days in ponio ana we so almost a hwe ni nyina 3 days in poni na number 500 na we Enko do be boso mene di na so kai say abusia me mama tino ma biase me mama tino ma biase say na pepe wo dia aboa homa se person me che no mo say o na nim ni ho oni Otumfuor atem ena de na che se odi Otumfuor atem ena ma hu na nim sima mu se na nim tuma wo kasa wo di video na kusie wo dia hide 335 na say o china no wo ba no ko yi video ni pia fe na wo yi video me say me na fe wo be di Otumfuor atem e be bo Otumfuor di e di Otumfuor e picture ato video no so wo di Otumfuor e picture e be tu ayini so adai wetiti mo like video ni mame mo like Babylon for na baso mo like video ni mame mo like mame mo woso mo like mame mo like mo video no mo mani su kankama for na ba she abusia I will expose na na prempe say mo say first no mi so ni mu no mo see na ni mu nim mi so ni mu no mo so won kan hwe mi so ni mu no mo so anya hwe enna mi take almost best 8 hours na me tena ho I'm the year reset up call ni ba ye no na me say no eti nipa no ene ka che me say me trace sadie we on the date of April 28 2021 eno yes ha video no me di Otumfuor atem eto wie no eno ka o kan video nim hwe Nyankopon cha de ade bia wo ye bia wo kwa na wo ba besi eno ka kire etiefo say wo de sa ayenfofo no Otumfuor mo ba hye David nsa you got nerves ebetena ebe tumfutu agu nkrofo ani Nyankopon betwa wo ka ba bibia wo tibia muntie wase wo de ayenfofo no ebe hye David
ensa ehon na mekonya sa audio no mekonya etwene funche audio no ede baaye ehon tatam na mekonya etwene funche audio no ede baaye eno etwene funche ka se me de Otumfuor kra de minni na tambiem oso Otumfuor kra de minni na tambiem na wotimi tena wiase eye nipa bonisem sei adai na muntie asema oka wo se me de ahenfofo no be se David nsa me de ahenfofo no me de wo be se David nsa ene twini Jonas no wasa bo Otumfuor di e wo video wem esa de Otumfuor picture e de atowo tell me say wo papa na asem anasa on pana asem we nipa bonimi akasa wo hye nkrofo achi no pia wo mu kodi atem eba no betena ho no pepa wano no ye wani jimi fu etese wo na o kasatia opim so. I only have a problem with you when you talk about Otumfuor. Me wo problem wo ho na me say na nanu be twa wo ka se wan hwe yi a won tro na audit social media na o kan krofo tibom no se wan hwe yi na pepe wo be bre papa muntie eto 1 hour ene no enso netimi adwiri ye wo okuragu abusua e ba ne sen esan ahemfo bi a se be se wo madwene wo fom ahemfo tiponko so bi a se bi jimi mo fanche me da bi we de mejai aya na ye mpese e bedi matem nemum aya na mo niye ene musuben bi esefata atemdidie wo de mejai atemdidie ndi amamia menua Twene Jonas ene ohini David omo somo ahemfo ni mu a na mo dimatem because atwetwe twansase ema nkofo sisi dan ewo man Ghana mu no eno na ekọ sa no ma we nyina ensuo so kura na wo hene kwase ampani bi a eto 1 hour ene no abusia samose moneme nya adwena mumusa na prempese Otumfuor di na oboye Otumfuor picture wade to sa video no so no na o papa nasem mi bisamo mona mo se mo dona no mumusa na prempese Otumfuor picture wade to na tem didie we so no a wono akase nanim damu a wodi ahenfofo atem na wo se kirem se me de sa ahenfofo agimi fo no me de be se David nsa na se ne David di Otumfuor atem a me pacho hwan ne mane di wo mu atem adwene ye adwuma mi bie wa adwenim me se boni na wote social media wodie no wo wie ye aba now if you don't put a stop to that I will expose you in a big time whether you feel me or me searching you man on sir o platform na wo no me say me cancel be nene me pese wo te wo kakankan mum yenko the next audio so what's your boy wo be jina ba support agradaa the next audio okay abusia e ba men se mo me no mama men ka wi ansa no me free ho na wo betena social media so abedi nkwasiade ubedi nkwasasem I will make sure say ube fi ensema waka adati a Otumfuor ensema wo de gu Adwenepahene nima se no meba Adwenepahene case ne da ho no anwe ne se na I will make sure say I will dig you yenim no kura o etwene funche audio na enu a wo boye no bo apayo na abo audio no etwene funche na akasa nima asem se ono abedane asem no one ma etwene funche kakra se ombra no me damage control o me sauti na branche ni ba bonten no Adwenepahene ba bonten for long time no adana wantumi atwuti enura na etwene funche tenase no hihye adwuma ena o send audio fake bi na de ma o se nimguase na nya ba wie nimguase na wanya agi awie etinse etwene funche be kan de bi ya Ghana fo lefu o machi Ghana fo omu lefu o machi etinu pese wo ye no ma bi na de katakata no ba bi so wasia boys wajimi dodo
me pese me kyerɛ wo nyansa bi me pese me kyerɛ wo dibre me pese me kyerɛ bobre bi a wo mu me pese Ghana fo hu senya wo sitie wo ye nipa boni ni akasa etwe na funche dia wo kokɔ yeye o fre etwe na funche so onye damage control ma asa enye bibia ntia now you got nerves ebe support agradaa unim me do na watweda sa wan nya sa jimi na wo jimi no social media na me man krofo ahenfofo na wo kɔ mo na mu sebi tafache me no entertainment me cancel bi entia mo me twema no ho esan on se onim se ka me ba bedi matemu be ye nyansafo ma twema no ene de esan no ka me de yaw e ba be cancel bi na kama no akoyi mi kan ahenfofo mo ba ya mo so no so no wo di matema wo di opim so atem mumusa ne se caption no se me na me de to wa omodua me kono bokosi ye me kono bokosi ye se me na me twe caption ne de to wo ma na momodua omla me budua so budua me se adwene ba ni tim se ode Otumfuor picture e ba me to e de adwene ba otirim na de adwene po ne ba otirim se wo de ahenfofo de be hye Twini Jonas ene ohi David nsa how dare you utipen no opemso wa fefo ne opemso na wo de Otumfuor picture na picture no kwa wo de koto no ebunhu enwuran hey meba ablanti wonsuo bibi onsuo bibi kai ablanti ni suro bibi meba so what say ya oh deni shit okay all right Mishadi so what say ya unsuro bibi ah oh is this video okay abusia me ba damn okay videos I'm going to you video na me person de tum no am ex me picture am de to ani no me hu picture no akwati ye kami wiwi no kura wa ye kami wiwi no but obete ne doi e wo line so o de onya abotre obete ne doi ha obete ne doi pa oh maminya video audio we awusu amotemenka amumietie wie nbiem ne yento aso enso netimi adwiri ye wo okuragu abusua e ba ne sen esan ahemfo bi a se be se wo madwene wo fom ahemfo tiponko so bi a se bi jimi mo fa nche me da bi we de mejai aya sa caption ne da hono abusia sa caption da on mumusa na prepese me na me de ka sa caption we to mumusa no Otumfuor din sa munhu ni ye a me ba Otumfuor din na ode to ho no Otumfuor din na ode to ho Otumfuor din na ode to no de Otumfuor picture e de to so na monhwa ase monhwa edina entwe na otwe no monhwa ase ni picture na wo ho no ni picture e na wo ho no video no so nanim ne da ho no sa mo se ayi fo musum na dofo fo mu nemu aya na moniye ene musuben bi esefata atemdidie wo de mejai atemdidie de amamia menua Twini Jonas ene ohini David omo somu ahemfo ni mu a na mo dimatem because atwetwe twansase ema nkofo sisi dan e wo man Ghana mu no eno na e cause sa no ma we nyina ensuo so kura na wo hene kwase ampani bi a eto wana wa ene no ensuo netimi adwiri ye wo okuragu abusua e ba ne sen
Esan na sa brante we timi be kase obe support o man no krasini a wo ye coach amas wo ye hypocrite guy wo ye nyatwum nipa wo ye obi a wani be guase e wo social media so wan hwe yi a ade na wo de ye Adwenepahene no it's about time me face you boot for boot she yeni enim no kure no aya na wo kasa ne hwe odin ene 1 point na me de aba no me make sure I will face you ebusia follow video no na follow me page ni mame na share videos bia na efi na ekọ ochina mi siwo so ade che mi siwo so mi nkọ adwuma kra I will face you sa face me ka no mo se na pempe de ontimi ni ahemfu bia atem ontimi ni ahemfu ni bia atem ontimi ni ahemfu ni bia atem ene mo ne on se wo free track ne so ese wo so support agradaa nipa fu etese wo nipa boni ni etese wo nipa utimi di Otumfuor udi Otumfuor atem e wo platform so edi ni din etwe ni din ede to edi ni mfanyini nana enkasa kra na odehye ye de twe efuma no ye be do wa awu ye sum wa awu omo mutita abantene na omo kase omo ya asantefo no omo mutita abantene na omo hoahwa obi no na ye de yesum wawu wo kan wasemu wo se ma wasantesemu hian ma wasantesemu hian na sa obi kasa wo ya asantini na wo kan hwe ebinum ye bi ma obi ana na wo de wo ye bia ma bia na wo fele na wa na wo kan ye sa asam ne to me makomam na I will support you shede onana no oye onana na pempe hede oye o di watem ade u picture ma horo eda ha unfortunate picture na eda ho no eno na ebo ha no picture na pempe gina so ode Otumfuor to wona o di Otumfuor atem no ena eda ho no ena ebo ha no di Otumfuor atem wonim na eda ho no ene se mo se enye na pempe nim na eda ho na mo kan kire me se enye na nim a mo kan kire me ye kanipa wi asem nipa boni ni wi asem a o se kuntu ase edi kwasiade a ye ka mo mienka o dane ne ho okọ ha ye yusu no o ye cheap guy abrante we ye cheap guy o me tin di sika ton sisi e amanka do mun hwe ye agradaa mun hwe ye sa nipa we ede ne ho ban wa no me na o de akan wo mu abrante we kama wo wa bodam no nam wa bodam mo de abante we beta social media eye na numo bomobo wa bodam no de nam edi do ma hina tem wo be di do ma hina tem be di nkrofobia tem ene eye 1 point keke Adwenepahene issue na wo de boni na wo di ni no ye sanimu a wo be fe but ene no me pese nkrofobia wo se nipa wo sitie senya wo sitie senya wo timi dada nipa na wo David baby a wo hye bia no me da se wo ma me sa information we because David say ne bu ofu dia wo ye no enkwase adwuma na wo ye no ne bu ofu papa David na frɛ me no this date we ma me April 28 2021 nko hwe video na wo di Otumfuor atem me boy na dam ansa na wono no kra ba abontene wo yes ha video no edi na tem e ka se ohini we die wo di Otumfuor atem a ode benya trend you got nerves ebetena ebeto entro de tonkrofo so abusia mi nya wana wa won kan kye na mapon me nto aso bebre me de be share fridge mo kina mun follow page no mun share page no na page no konanim matena me court room ni de wo wukura kenye so wa baba akon ma baba akon wo be do Otumfuor atem ene se wani na da ho no na pepe wani ene da ho no ka kye me se eye editing ka kye me se enye na wo di Otumfuor atem ka kye me se enye na di Otumfuor picture edit to ho ka kye me se enye na wo bo Otumfuor edi edit to ho abusia se me na me twere ma na omo medua so ono so na twere ye edua bi na okobo na mire bi no enane nko no so
on hyehyɛ on hono se adwene mpo eba ne tim se wo de Otumfuor picture ye na ye edit no wo ye edit na wo de onipa ne picture to a wo botaye a wo de ade ne to wo wo bedi obi atema wo botaye enti a wo de ade ne to wo me do picture atu we me wo botaye enti na me beka ho asem na wo de atemdidie e na de ato Otumfuor so edi ne din wa twe ne din wo gu papa ni mu ase na se obi wa brochire se broni bi ebo Otumfuor who is Otumfuor o se tutu senya wa twe ne na ekoyima no na obi kire atemdidie na wo che no wo ka no e de che nipa na de na beka na prempem dwene se badwemba dwene se wanyini na wonya wonyansa wo fie wajimi ache wo social media so wogu nkrofobia ni mase na expose eba biem no one na obedi nika no aba be kan wonu asem obeba be kan wonu asem abusuafo me nche no me de agradaa de ni etwa so na me de bia hye fridge because video na me hwehwe no me nsan kan wo tena no meto aso mo hwa ade bi amankrado tie ha esanse ebibifuo yesuro nuoma bi ntino obia kwhye eye da motobim ana so kwhye kukuo bim na okofa toys ekuyaba ekosum wo na wade e friend say powder gugugu so a wase wanya bosom say ya obia kwhye baabia no de powder gugugu so odi bia bobo nanim odubie buobo nanim ofi se akoma fa no ana se ne bosom na ba abusuya ni nyina eya atoro agradaa se ene wasachira entino opese wotwaja eto eye ne kuaba ana se ne twice abusuya sa twice na ewa agradaa dem wo no abusuya enya abosom eye kuaba tumi bia no na ewom se ya na no aye Indi se ne agradaa si wasachira waye born again enti wakwa akofa sofo nhwehwe nimu bi ama na akwa akotwaja e de ato saa toys na egu ne dem wona ebusua ni nyina eyansa tumi bia no a ewom na tumi kura no tumi eye de ben tumi ye nhye tumi ye utimi ntwa eja ento tumi mu sa wo hye tumi enti no kura na wo se edidi wa adwurum ekotirim se na mami aden akan drama ana se concert party bi no wakwa no ho ana tumi ubeda hye tumi eti we nyina eye se bi nada eti wo hye na ebeya wa adwen se se di agradaa ahye na bosom eti no se di sika gare no wonya ni biem abusunya odi bodua na to kwa akofa bible eye the same adekrement eye adwene sibia mere bi etwa mu oka kire kwa kumenu se sikaduro ene adwene no sese no wo se ne nooma ne na po bosem ene nooma bia oyeye no eni aba no ho ama sese no sika kura wonya ekura wontimi ndi oni ahoto efise ba bia obefa bia no eye matwefo atwa no ho ahia enti oni ahoto eni yese sa abre ya wo se wasachire idie a wafa bible idie obetimi edi ni sika no ewa ahoto kwan so abra matwefo entwa no ho ahia enti mibusa o agradaa sese wo se wasachira wafa bible sa metwefo ya na edi wachi ya na omobo ho ban omudu bewura asore dem obi na wo preach ya no mogyeja wo chenchen ana abusuya ni nyina eyaza mema na enyo nwanwa se eye ya wada agradaa se wo kwa akotwaja edi ato eye ne twice na ewo ne dem wo no twice na no munum champagne no mema na enyo nwanwa na we nyina ye ton powder wa ha we ye ton wo se menya bosomfu menya bosomfo ba yese menya bosom ha masho matade ni bi menya powder mikuta mekura akase menya chiame but body asomya making troto baby se emre bi beba agradaa be hye ase ahyehye nkom emre bi eba beba agradaa be hye ase atonton anointing oil emre bi eba beba agradaa wo kone naso a yese wutwe ska enti na the same thing the value is the same enti ni kwan se omma no eye onwanwa eye business anka okonfo a ni kru yesofo ni kru ni bi se dan kwama bi no
ɛyɛ den a obegyae sa azano ama na ba be ka ne ho ama o mazankofo akura akese eno ana ahya ase no etimi nwa wutie ma na se wo hwe me mema na enyo nwanwa se eye ya wada agradaa se wo kwa akotwaja e de ato eye ne toys na ewo ne dem wo no toys na no munum champagne no mema na enyo nwanwa na we nyina ye ton powder wa ha we ye ton wo se menya bosomfo ba ye se menya bosom ha ma show matade ni bi menya powder mekuta mekura aha akase menya chiame etu oba me so a ma cho se nanase be yesa amamre we be yesi no wode azan abusuya ye wa konfo papa wo ho abusuya sibi ye wa asofo papa wo ho no saa na ye wa akonfo papa a omode ye nananom amamre no ayi adwuma de agradaa se wo kwa akohye eye na bosom no bosom ye nhye no tumi wontimi nhye tumi fatu trim tumi eye honhom wo ye dan ehye honhom enu na ment yes and me do I don't take madness. I don't take far. I don't take so far minutes. And na ment yes in tatra just what sorry and dia zesika and dia tosori dia maukunu etu ba be gyina so now dia ba be ya sorry sabe ba po e wa so dem ho now kaso nyankopɔ twadi ampo yesi na twetwe won nyankopɔ yesi na twetwe duani paguo no enu na otwa. What I say? And the Lord himself will visit you. The Lord will pay you. Otumfuor as a woman. See yourself. Enye nipa dodo no a ekoye no ana ye ba beka ho ahye nemum dane de nya ade bia na wo ye bia na wo de akomapa ene adwempa etechire nemum enye wotan ene anibre ene ahoye bia no enipa mpempem ebe support abusuya oye kire ne ekoso no aposifo okura na omo kwa akobo eye omo ho ban no na aposifo no do so kura se na eye afedi ma huni papa ya na pempe oye afi ma huni papa ya oye waye ne coach amansa buda muntie video muntie audio ni ye na pempe ye ne coach amansa odi sika to na $1 odi to na €1 na afa na me ka kira man krado ene agradaa se abrantie no munhwe ni ye abrantie no munhwe ni ye na abrantie we ni pafu akasa na pepe eya bo akasa odo twan woman na akota no ho utime di Otumfuor atem ebe di konfo agradaa atem esa asesa ho echange picture no na wo twere din foforo ne to se ne beya amankra no hwehwa ohu kwase adua ne etia so mpirenu enne wa pepa wanim abetran wo se wo support agradaa wo mfare ade na pepe wo mfare ade wani wu ade busomba kwasinya wani bieye enne obehwenyansa afrim me courtroom ya sei me courtroom ya no obehwenyansa e force mu share video na mon kan che no abusuya aha enam dim besie me ma me kasa enwa bebre na ochena ye beto aso na ana wajini anade na majimi se na wasa esa no be ati wodi nkomo na ofa monday na wasa da o mi afon so sa na wasa na bufu na odi na ayo sa ja maso da ya pa bi o si da menche ya mi ya wana da da be me wo sa madama mi ndawo ko me Dabi shuwanim ja wana da won maso da bi o si da menche ele bufu na die na ade fufu na die na so na kwa press up no o da won che o da menche ya ja wa asem jizi beti o na o ti me fa no o ti so chete wala te na se we de se dayim no bai se midi na se me dayim na midi no nti obi nim daye so no bi na so na se me dayim na midi na misra fufu ni ate so ja enna